Tariki enye Ukuboza 2025, tariki 10 Ukuboza 2025, hafi icyumweru kirashize i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hasinywe amasezerano yiswe ay'amateka agamije gukemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amasezerano yashyizweho umukono na Perezida Paul Kagame, Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Kugira ngo tugaruke kuri aya masezerano twumve ibiyakubiyemo ariko nibikomeje kuvugwa muri iki gihe nyuma yaho aya masezerano ashyiriweho umukono, turi ku cyicaro cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga aho twakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe. Minisita, ikaze. Murakoze kunyakira. Reka duhere i Washington kuri aya masezerano yasinywe n'abakuru b'ibihugu uko ari batatu nari maze kugarukaho. N'amasezerano arimo iki, atandukaniye he n'ayandi ya Doha? Nibyo koko, ni amasezerano yashyizweho umukono ku itariki ya 4 Ukuboza i Washington, akaba ari amasezerano y'amateka. Ni amasezerano rusange akubiyemo amasezerano atatu. Hari itangazo ry'amahame mu cyongereza bita Declaration of Principles, yashyizweho umukono ku itariki ya 25 Mata i Washington DC. Hakaba amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono ku itariki ya 27 Kamena nanone i Washington DC, ndetse n'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu nayo yashyizweho umukono ku itariki ya 4 Ukuboza. Ayo masezerano atatu ndetse n'andi masezerano ayo ariyo yose yo kuyashyira mu bikorwa yose agize ayo masezerano ya Washington agamije amahoro n'uburumbuke. Mu cyongereza ni Washington Accords for Peace and Prosperity. Ni amasezerano afite, navuga ngo izo nkingi zose eshatu. Turumvamo inkingi y'ubukungu, inkingi navuga ngo y'umutekano na politike. Muri buri nkingi kugira ngo umuntu yumve ikiyakubiyemo harimo iki? Nibyo cyane cyane mu masezerano twashyizeho umukono ku itariki ya 27 Kamena, ayo ngayo izo nkingi eshatu ziragaragara. Hari inkingi y'ingenzi ariyo nkingi y'umutekano, kuko iki kibazo ni ikibazo mbere na mbere cy'umutekano, aho impande zombi n'umuhuza Amerika twemeje yuko icyambere umutwe wa genocideri wa FDLR ufashwa n'ingabo za Kongo ndetse wanashyizwe no mu ngabo za Kongo warandurwa, hanyuma u Rwanda rukavanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi rwashyizeho kugira ngo rwirinde nyine kubera ibitero by'izo nyeshyamba za FDLR. Iyo ni inkingi y'umutekano. Hakaba n'inkingi ya politiki. Inkingi ya politiki rero uko twiyemeje u Rwanda na Kongo gushyigikira ibiganiro by'amahoro bibera i Doha hagati y'abanyekongo, ni ukuvuga hagati ya guverinoma ya Kongo n'uyu mutwe wa AFC 23, kugira ngo barebe ukuntu ikibazo cyabo bagikemura bahereye ku mizi y'iki kibazo, cyane cyane ikibazo cy'uyu cyaba abanyarwanda, aba banyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bafite umuco nyarwanda, cyane cyane abanyekongo b'abatutsi bamaze imyaka bibasirwa. Idoha rero ku itariki ya 15 Ugushyingo hashyizweho umukono ku cyo bita nayo ni amasezerano rusange, Framework Agreement, igizwe n'andi masezerano 8 protocols hagati ya AFC 23 na leta ya Kongo. Hariho protocole 8, harimo ebyiri zamaze gushyirwaho umukono. Ari protocole ijyanye no guhererekanya imfungwa, hakaba indi protocole ijyanye no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge, hakaba n'andi ma protocole 6 asigaje kuzaganirwaho. Harimo ajyanye n'ibyerekeye identity mu cyongereza, no kuvuga kureba iki kibazo cy'abene gihugu bo muri Kongo. Harimo abo ba Kongomani b'abarwandofone bamaze igihe bibasirwa, bamaze igihe nako ubwene gihugu bwabo bwa Kongo butemerwa na leta ya Kongo. Hakaba rero n'indi protocole ijyanye n'ibijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi. Hari protocole ijyanye n'uko kariya karere kazaba administre ubutegetsi bwo muri kariya karere bwazagenda. Hari ibijyanye n'ingabo, byose biri muri izo protocole. Tukaba twizera ko mu kuganira
impande zombi ni ukuvuga AFC 23 na guverinoma bazumvikana kuri buri protokole hanyuma bagasinya amasezerano y'amahoro twizera ko azazana amahoro arambye mu karere k'iburasirazuba bwa Kongo. Hanyuma gufashije abadukurikiye ayo masezerano yombi navuga ngo ahurira hehe atandukanira hehe Washington na Doha? Hari Washington na Doha, ubundi naringeze no ku nkingi ya kabiri. Yego. Hari n'inkingi ya nyuma. Inkingi ya nyuma y'amasezerano mu bijyanye n'ubukungu, mu cyongereza bita Regional Economic Integration Framework. N'amasezerano agamije ibikorwa by'ishoramari rihuriweho hagati y'u Rwanda na Kongo muri za domaine eshanu z'ingenzi. Hari mbere na mbere ibikorwa remezo, kubaka imihanda, kubaka imiyoboro y'ikoranabuhanga. Hari ibijyanye n'ingufu, dufite uyu mugezi wa Rusizi n'iri rugomero rw'amashanyarazi ya Rusizi, dufite mu kiyaga cya Kivu dufite gaz metane. Ibyo byose bijyanye n'ibikorwa byo kongera ingufu mu karere. Hakaba icya gatatu aricyo kijyanye no gufatanya mu kubungabunga parike duhuriyeho, parike y'ibirunga, ya parike ikorerwamo ubukerarugendo, abakerarugendo baza gusura ingagi zo mu birunga. Tugafatanya rero mu kubungabunga izo parike no guteza imbere ubukerarugendo. Hanyuma rero icya kane ni ukufatanya mu guha agaciro amabuye y'agaciro, icyo bita critical minerals, kuko amabuye y'agaciro arahari ku mpande zombi, ku ruhande rwa Kongo n'uruhande rw'u Rwanda. Icyo twiyemeje ni ugufatanya mu kuyongerera agaciro kuva aho acukurirwa no kugera aho atunganyirizwa kugira ngo yoherezwe mu mahanga. Hanyuma rero domaine ya gatanu y'ubufatanye muri ayo masezerano y'ubukungu ni ikijyanye n'ubuzima, kuko hari ibyorezo byambuka umupaka, ku buryo rero twemeranyijwe yuko tuzafatanya naho mu kubigenzura no kubirwanya. Iyo ngiyo rero akaba ari inkingi y'ubukungu ya ngombwa nayo igize ayo masezerano ya Washington. Rero amasezerano ya Washington n'amasezerano ya Doha aratandukanye ariko aruzuzanya, kuko amasezerano ya Washington ni amasezerano hagati y'ibihugu, hagati y'u Rwanda na Kongo, cyane cyane kuri ibibazo by'umutekano bimaze imyaka 30 bihari, cyane cyane bishingiye kuri umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Hanyuma amasezerano ya Doha ni amasezerano hagati y'abanyekongo ubwabo, ni ukuvuga uyu mutwe wa AFC 23, umutwe w'abanyekongo ndetse na guverinoma ya Kongo. Ariko unarebye usibye n'aya masezerano ya Washington n'aya Doha, kugira ngo hazaze n'amahoro arambye y'igihe kirekire muri Kongo, buriya hari n'ibiganiro bigomba kuzaba hagati y'abanyekongo, cyane cyane ibi biganiro aba basenyeri b'abagatolika bifuza, wahoze ari perezida wa Kongo n'abarabyifuza, ndetse n'abandi banyapolitiki bari abakandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika barabyifuza, kuko iki kibazo gifite navuga dimension nyinshi. N'iyo ngiyo igomba kuzafatirwa umwanzuro, kubera ko turimo turavuga umutwe wa 23 ni umutwe umwe mu mitwe 250 muri Kongo. Hari ibibazo bijyanye n'imiyoborere, hari ibibazo bijyanye na ruswa, ibindi bibazo byose kandi bitugiraho ingaruka nk'u Rwanda. Rero n'ibyo ngibyo bigomba kuzaganirwaho hagati y'abanyekongo ubwabo. Muravuga ikibazo cy'abanyekongo ubwabo, ariko nyuma y'iyi minsi itaramara n'icyumweru ndetse no mu gihe aya masezerano yasinywaga hagati y'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari imirwano n'ubundi hagati ya AFC 23 ndetse na Leta ya Kongo n'abandi bayifasha. Ndetse ubu dukora iki kiganiro, gufatwa kwa Uvira cyangwa se kugera kwa M23 mu mujyi wa Uvira byazamuye ibirego byinshi ku Rwanda, harimo n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ndetse twabonye n'igihugu cy'u Burundi na Leta ya Kongo ubwawe binyuze mu muvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya. Ibi birego byose bije muri iki gihe bitewe n'intambara irimo kuba hakurya, u Rwanda rurabivugaho iki?
twashyize umukono ku masezerano y'amahoro ku itariki ya 27 Kamena i Washington. Ayo masezerano ndetse n'andi masezerano cyangwa se amatangazo yagiye ashyirwaho umukono i Doha yose ahuriza ku kintu kimwe, ni uko hagomba kuba agahenge iburasirazuba bwa Kongo, ceasefire. Ariko nta munsi usiba kuva ayo masezerano yashyirwaho umukono u Rwanda rutabwira amahanga ibi birimo bibera iburasirazuba bwa Kongo. Ni ukuvuga ibitero bya guverinoma ya Kongo yifashishije indege zayo cyangwa se twa tudege twitwara twa attack drones mu kurasa ibirindiro bya FC23 binyuranyije ntako gahenge kashyizweho umukono, ndetse no kurasa abanyamurenge za village z'abanyamurenge ari Minembwe, kandi bigakorwa no mu gihe hari imvugo z'urwango zirimo zizamuka. Hari n'ikindi kibazo twavuze tudahwema kuvuga, ikibazo cy'abasirikare b'Abarundi. Ubu bageze ku 20 bari hariya muri Kivu y'Amajyepfo, batangatanze village y'abanyamurenge bakababuza gusohoka ngo bajye ku masoko kugira ngo babicishe inzara. Ibyo biri nibyo birimo biba, kandi nta munsi usiba kugira ngo hacize amezi 3-4 ari byo tuvuga tubwira bagenzi bacu mu bihugu bindi cyangwa se no mu bitangazamakuru, kandi bose barabyemera koko ari byo. Ni ukuvuga ko bemera ko guverinoma ya Kongo itubahiriza ako gahenge, kuko iyo wasinye amasezerano y'amahoro ariko ugakoresha indege zawe mu kujya kurasa ibirindiro by'uwo mwarwanaga, ndetse ugakoresha n'abacanshuro bandi wazanye mu gihugu, ibyo bintu ni ibintu bitumvikana. Nta kuntu dushobora kumva amahanga ubu ngubu barimo bavuga ngo u Rwanda ngo M23 kandi ayo mahanga yose twabwiye uko kwica agahenge kwa guverinoma ya Kongo atarigeze icyo akora. Nta tangazo nimwe ushobora kunyereka ry'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, ry'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe yamagana Perezida Tshisekedi cyangwa se yamagana guverinoma ya Kongo mu kwica agahenge. Agahenge ni iki? Ceasefire. Ni abarwana bemeranyijwe guhagarika intambara kugira ngo ntihagire urasa undi. Ntabwo agahenge kareba uruhande rumwe. None se iyo guverinoma ya Kongo itubahiriza ko gahenge igahora irasa ibirindiro by'umutwe wa AFC23, hanyuma uwo mutwe wa AFC23 ugasubiza, murumva uwisha agahenge arinde. Naho rero ibintu byose kubigereka ku Rwanda, kubigereka kuri AFC23, kandi twaragaragarije amahanga nayo abyemera ko agahenge kicwa na guverinoma ya Kongo, ni ibintu rwose bitumvikana. Nagira ngo hanga nababwire yuko hari urwego rwashyizweho rwo gushyira mu bikorwa ya nkingi y'umutekano navugaga, kwa Joint Security Coordination Mechanism, urwego rushinzwe ruhuriweho n'ibihugu bitatu, u Rwanda, Kongo na Amerika, kugira ngo barebe ukuntu bapubahiriza ihame ryo kurandura FDLR no kuvanaho ingamba z'u Rwanda z'ubwirinzi. Iyo nama rero iyo mechanism ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 yari yemeranyijwe yuko nta bisasu by'indege bya guverinoma ya Kongo byongera kuba, ibyo bisasu bihagarikwa, hanyuma u Rwanda rukavanaho zimwe mu ngamba z'ubwirinzi. Ibyo byari byumvikanyweho. Ariko nyuma yaho guverinoma ya Kongo ntabwo yigeze ibyubahiriza, yakomeje kurashisha za ndege zayo, kurashisha ya madrone yayo, ku buryo umuntu yibaza niba nubwo Perezida Tshisekedi yagiye i Washington gusinya amahoro, niba koko mu mutima yemera ayo mahoro, kuko bigaragara ko cyashaka ari igisubizo cy'intambara. Hanyuma murasubiza iki rero nyine abatunga agatoki u Rwanda muri ibi byose, duhereye no ku itangazo twaraye tubonye ry'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, by'i Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Iryo tangazo ko twaribonye rya International Contact Group, ibihugu by'i Burayi na Amerika y'Amajyaruguru, igitangaje muri iryo tangazo ni uko nta hantu na hamwe ushobora gusoma bavuga ibyo bitero
by'indege bya guverinoma ya Kongo kandi nabo ubwabo banabyemera kuko bose n'abambasaderi babo bagiye bavuga ko bazabwira Bujumbura no kubwira Kinshasa iby'ibyo bibazo. Hari icyo kibazo batavuze, nta n'ahantu na hamwe muri iryo tangazo ushobora kubona iby'ingabo z'u Burundi n'ibyo zikora muri Kivu y'Amajyepfo. Kubona itangazo rero rivuga AFC 23 rikavuga u Rwanda nk'itangazo ubundi ritakwiye guhabwa agaciro kuko ni itangazo ridahuye n'ukuri birimo biba ibirasirazuba bwa Kongo ndetse bidahuye n'ibyo bo ubwabo bemera kuko bo bose nta n'umwe uvuyemo bemera ko ibyo bitero by'indege ari ikibazo. Rero ibyo ngibyo nabyo tuzabibabaza, tubabaze impamvu basohora itangazo ridahuye n'ukuri kandi ridahuye n'ibyo ubwabo bemera kandi banatubwira. Bati ingabo z'u Rwanda na AFC 23 nibasubire inyuma basubire mu birindiro bari barimo mbere yuko impande zose zemeranya kuri ako gahenge wakomojeho ka ceasefire. Nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga abantu bibaza bati se ko bashyira mu Rwanda ngo rusubire inyuma hari ubwo ruri mu barwana muri iyi ntambara. Ibyo twarabivuze inshuro nyinshi ariko se muzi ibyabaye umwaka ushize muri teritwari ya Walikale. Teritwari ya Walikale ingabo za AFC 23 zari zarahageze hari aho zigaruriye. Hanyuma haza pression nk'iyi ngiyi y'amahanga, igitutu cy'abanyamerika ngo dukoreshe ngo influence, sinzi ukuntu influence umuntu yayivuga mu Kinyarwanda, influence dufite kuri M23 ngo ive aho muri teritwari ya Walikale. Ibyo twarabikoze, twababwiye tuti kugira ngo duharanira amahoro, barabasaba kuva aho hantu mwafashe kugira ngo none ibiganiro by'amahoro bibashe kuba. Ibyo bintu nubwo batari babyishimiye abo ba FC 23 barahavuye, bavuye Walikale. Ariko se muzi cyabaye nyuma nuko guverinoma yarahafashe, abantu bose bishimiye abo ba M23 baza cyangwa se babashyigikiye barishwe icyo gihe. Rero no kuvuga ko twebwe badusabye gusaba abantu kuva muri teritwari bari barimo, ariko abagiyemo bakora ibyaha by'intambara byo kwica abasivile ngo kuko bashyigikiye umutwe wa M23. Ubu ngubu rero kongera kudusaba ibintu nk'ibyo urumva ko bidashoboka, ko tudashobora kongera kugira uwo mutwaro wo gusaba abantu kuva ahantu kugira ngo abaturage bari muri uwo mujyi baze kwibasirwa n'ingabo za FRDC zifatanyije na FDLR na Wazalendo. Ari umenya hari ubu bwo tari ukubasaba kubwira AFC 23 umenya u Rwanda rusabwa ari rw'ubwarwo babwira na M23 noneho niba twabonye itangazo neza. Ibyo twarayivuze inshuro zihagije, twavuze ko batagomba kuvanga ikibazo cya AFC 23 n'ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda. Ibyo ngibyo twarayivuze inshuro zihagije. Nibabanze basabe ingabo z'abarundi zirenga 20 ziri hariya zibasira abanyamurenge zikabagota zikabicisha inzara. Niba ayo mahanga ashaka amahoro nasabe izo ngabo z'abarundi. Hanyuma rero anasabe n'ingabo za Kongo kureka ibyo bitero byo mu kirere, ibyo bitero by'izo ndege n'izo drone kuko ari byo bituma kandi birumvikana umutwe wa FC 23 usubiza. Hanyuma ubwo ukomoje ku ngabo z'abarundi, ariko n'ubundi ejo bundi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru nyuma yo kuganira n'abadiplomate bakorera mu gihugu cy'u Burundi, ndavuga mugenzi wawe w'u Burundi Edouard Bizimana, yashinje u Rwanda ko ngo ruri mu mugambi wo gutera u Burundi, ndetse ngo bikaba intambara igomba kuba ngo y'akarere kose, ndetse no mu ijambo yagejeje ku baturage ba Kongo Perezida Tshisekedi yabikomojeho, ndetse nabonye n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya nawe abivuga, ariko bose hari ikintu kimwe bahurizaho cyo kuvuga ngo u Rwanda rurimo kurasa muri Kongo ngo ni Burundi, ngo ibisasu bituruka ngo mu mujyi wa Bugarama, niko bavuga. Ibi birego byo mwarabyumvise ministre muri bivuga hwi? Ibyo birego twarabyumvise kuba Patrick Muyaya na Edouard Bizimana bumvikana ku byo bagomba kuvuga, ibyo ngibyo ntabwo bitangaje, ariko ibyo bisasu ngo byaturutse Bugarama ntabwo ari byo. Ibisasu byaturutse i Burundi bikibasira abaturage hariya Kamanyura, ndetse hari n'impunzi z'abanyekongo zirenga 1000
zahungiye iwacu hariya i Bugarama ku mupaka wacu, none se bari guhungiraho ibisasu birimo bituruka, kuko abo bantu izo mpunzi ziri hariya, ziri muri centre ya Nyarushishi. Ku kibazo cy'u Burundi, muribuka mu kwezi kwa mbere kurangira kwezi kwa kabiri, umutwe wa FC 23 umaze gufata Goma na Bukavu, habaye ibiganiro hagati y'inzego z'umutekano z'u Rwanda n'iz'u Burundi. Hari inama ebyiri zabereye ku mupaka duhuje, hari n'indi nama yabereye muri Kenya Naivasha mu gihe hari inama y'umutekano w'akarere. Hanyuma hari imwe muri izo nama aho inzego z'umutekano zumvikanye, hari mu kwezi kwa Werurwe kwa gatatu, bakumvikana ibigomba gukorwa kugira ngo amahoro ahinde, kandi bari babyumvikanyeho kugira ngo haze umutuzo n'imvugo zo kwibasira ikindi gihugu zigabanuke. Ibyo ngibyo byumvikanywe icyo gihe. N'icyo gihe ndetse navuganaga kenshi na mugenzi wanjye w'u Burundi icyo gihe Albert Shingiro, twumvikana rwose ko tugomba kugabanya tension, mu cyongereza bavuga de-escalation. Ibyo bintu twabyumvikanyeho. Ariko mwabonye icyakurikiye ni uko perezida w'u Burundi Evariste Ndashimiye yagiye mu bitangazamakuru mpuzamahanga, France 24, ajya kuri za BBC, avuga ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi, hanyuma anatangira no kongera kohereza izindi ngabo i Burundi. Icyo gihe byadusubije inyuma. Bivuze rero twebwe icyo twifuza ndetse n'u Burundi n'ubu ngubu ni uko iki kibazo cyakemuka, twakiganiraho kugira ngo rero Burundi bufite ingabo z'u Burundi muri Kongo zo kwibasira abakongomani b'abatutsi, zo guteza umutekano muke, iyo role iveho, kuko abarundi ntabwo baje hariya kugira ngo bagarure amahoro, ahubwo baje hariya kugira ngo bateze umutekano mukeya. Twebwe rero u Rwanda twiyemeje, kandi twabibwiye abahuza, twabibwiye n'abantu bose tuganira, yuko twebwe icyo twifuza nuko amahoro yagaruka. Kugira ngo amahoro agaruke nuko ingabo z'u Burundi ziteza umutekano hari iburasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo zavaho, ndetse n'ibyo bitero bya guverinoma ya Kongo nabyo bikarangira, kugira ngo noneho turebe ko twashyira mu bikorwa amasezerano twashyizeho umukono. U Burundi bwaba butera inkunga ya FDLR, Minisita? Ntabwo butera inkunga ya FDLR, ahubwo burafatanya. Burundi bufatanya na FDLR kuko ni coalition imwe. FRDC ifatanya na FDLR, igafatanya n'ingabo z'u Burundi, igafatanya n'abacanshuro, bose ni coalition imwe. Nicyo kibazo nyamukuru mufitanye? Icyo kibazo nyamukuru dufitanye ni ikibazo cy'umutekano. Ntabwo wabufatanya na FDLR ngo we udashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, kuko FDLR icyo yifuza no guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kandi uranibuka muri 2023 mu gihe cy'amatora muri Kongo, Perezida Tshisekedi yavuze muri za meeting za politiki cyangwa se no kuri radio na televiziyo yuko afite umugambi wo gutera ibisasu i Kigali, ngo adashyize n'umusirikare n'umwe ku butaka, kandi ngo akaba azafasha urubyiruko rw'u Rwanda ngo guhirika ubutegetsi bwo mu Rwanda. Ibyo yarayivuze izuba riva. Hanyuma cyanabivuze gusa, ahubwo yashyizeho n'iyo coalition irimo uwo mutwe wa FDLR ushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, urimo ingabo z'abarundi, urimo abacanshuro. Ibyo bintu byose bibangamiye umutekano w'akarere. Kugira ngo iki kibazo gikemuke nuko izo ngabo z'abarundi zava iburasirazuba bwa Kongo, nuko uwo mutwe wa FDLR warandurwa, kandi n'ibyo bitero by'ingabo za Kongo bikavaho bikarangira, hanyuma tukareba ko dushyira mu bikorwa rero amasezerano twashyizeho umukono. Tusoza, ndagira ngo mbabaze ubu mwuka mu karere, ngira ngo ntabwo wifashe neza ukurikije ibyo abantu bavuga ku mbuga nkoranyambaga. U Burundi buravuga intambara, hakurya aho bahana umupaka na Kongo mu mujyi wa Uvira haravugwa kuko hagenda hafatwa, ariko buri ruhande rumera nkaho rwitegura igisa n'intambara, uko umwuka mubi uzamuka. Ni iki mubwira abatuye aka karere ndetse n'amahanga
ku nzira ishoboka ariko no ku buryo ibintu byifashe abantu bamwe batekereza ko bishobora kuba bibi mu bihe biri imbere? inzira ishoboka ni imwe gusa. Twashyize umukono ku masezerano. Hari amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Kongo, hari n'amasezerano ya Doha hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa FC23. Ni ukuvuga ko amasezerano yo arahari, nta yandi masezerano agomba kuganirwaho. Ikigomba gukorwa ni ukuyashyira mu bikorwa. Kuyashyira mu bikorwa rero bisaba iki? Bisaba kugira ubushake bwa politike bwo kubahiriza ibyo twiyemeje duhereye ku gahenge, ceasefire. Nta kuntu wasinya amasezerano Washington ngo buke ujya kurasa abanyamurenge. Ibyo bintu ni ibyo kwamaganwa, kandi urashwe birumvikana ko nabaza gusubiza. Rero bikatujyana muri iyo mu byo bita mu cyongereza vicious cycle, ibintu bitarangira. Rero niyo mpamvu rero guverinoma ya Kinshasa igomba kumva ko ntibisinya amasezerano, igomba kuyashyiraho n'umutima mu kuyashyira mu bikorwa. Minisitiri turabashimiye. Ndibashimiye.